moko ye no moko giska fed your Vodafone mo twam enti John Mahama ka che so betwa 11 mo agine di dabi o ba gine di o dia no atu nchen a employment NDC manifesto na wo dia no bisi amame 2008 page 46 one amujoka say you are going to create employment for all those who are willing and able to work. Yes. Willing and able. Moka sasem na twamam fotrim. Ekowiase wantima fadwuma na ama no. Ghana fo busa wo no. 18th November 2016. Peace FM online. Also you are not a magician. Asmo ka kire yen e de che yen. Eno na twere no e ka kire wo. Our Ephesians 5:7 said, let no one deceive you with empty words. Finally, no mensa, na small can ya man for you say, Mama is not truthful. That is why he sacked me. 10th September 2018, www.otakfmghana.com. Brigadier General no mensa. Yes, she Wisdom Kukubo, NDC Communication Officer, K2 South, Ghana Web, Monday, 11th June 2018. Mama can deceive us again. Wisdom Kukubo. Minya, enti so mo kan che the Rollins crack I was say. NDC lies too much. Rollins. www.ghanaweb.com. 39th what they saying June 4th 39th anniversary of the social welfare Medina say no. That was somebody in trouble baby. Now one kasa okratay ABC no. Na seben wanka. Was it drunk yiso a abato so a ye ka frafra aye de frafra enkontompo na mama so no his excellency on trust do what their campaign mood na no wom atiefo yes remo papa so pa ngma so akufo ado nya ntiri moden ye yi tax don so na free ho enso no what the free SHS ba no what the planting for food and jobs ba what the one district one factory ba no what the free pen so ayare a etime kun asumpa gudwam America no magu nessa na yem wa ye ho a na John Mahama si 11 obeyi afri wono mo a yemu say yesa na odi e kwa IMF ama dwuma kufu ado his excellence offer no obetwa mu ana asem sebe nyame initiative nyankopon so Asia yado akoba afi na ya wo kwem na yiba betrasi na me wo two voices bi na se na John Mahama ko last week no ko yesa na lecture bi o se the Ghana at the crossroads na John Mahama mama ya kan 1 minute bi na wo de akona me ba o se ma bo fifi kwete die ne awie ho ma mo boy na mientie de John Mahama Komenda sugar factory na wo boss entro pa se omonko hwe se esigire ne ye adwuma na se ni ho no se entro kono mu ye ano papa no wo ye live program se metamu adia bi koko me papa no pa ne so ko Komenda na mcha de mu ko conference o koto sigaba okay editie de o se afei John Mahama ko fo bo na chia se ada na Komenda sugar factory ntimi anya adwuma John Mahama akotena se be 4 years later ya wadwene asitiri I was asking person me kana bontini na me fan converse Ghana for the John Mahama dwene nyina no de obeka che Ghana for do busafo yentie kakra. Phase 1 of the project any factory no any see and phase 2 government of India may another $24 million for sugar culture. Medina tem. Me udinu na me atem anyam yo. Me du ma me atem na ma me wo se medina tem because ya kwasia. Wo ya kwasia panyim. Na wo so ya be ma. Don't try sir. Obesumo obi say ko ya sabato. Eya na wa ba fru pre bra. Eya fru pre sham Ghana kwasia woni twasiri. Na bra me se wa hu mu na na kufu ado bia no. Me ni aba doje na wasi is okay. Me ba cha mo fa chan. This guy we need to stop them. Kwasia bia no fa kam na nobody dey kufu atem. Na mo kwa mo ka se mo na me nkurasefo na. Ye na betuma ye nkurasese bi. Mutie MVP ni bia soma me ma soma me ho because me Ghana ni mu chimi do. Obi asoma adwempan ni soma me adwempan ma wo so Kenya sasem. Adwempan ni Kenya sasem. Echi Parako ni atise Jonas. Kwasia da ba no se Echi Parako didi akufo atem. Echi Parako ko Ghana. Yetimi friend interview on TV station so yetimi friend interview on radio station so because the guy is smart. Kwasia what you want person be fame. Who person be fame I bet you the king of the universe. Am I you chimfo na me sorry na anare. Kwasia kwa. Am I you? Me dia me se wa jimi medu ma me atam because nyina yan kwa bone. Chale efin kwa bone mu na nyina o. Ena nyame adom ke yesesa akra.
it is also what Jimmy sounds a new on your catcher and no man. A siaqua. Emayu, Quasia. So, why a video no Quasia be a chair or any animal? Quasia be a chair, any animality, and you know, Codina now. Where John watch me. Then watch me church or social media forum. Obviously, come down, Isaac, Deborah. If you are not quite Codino, Ojina on wire video, and I quote me here, vomiting in my body. Don't tell ultimate mobbing become a guy. Tell me, John, me just a more. Menya gentro tell me opa afro kroma buso mu me ya mu fi and so still kroma na bob brasin kwasia fo bi o meka sa kire no me ma bob brasin wo mu kwasia I'm serious eju aboa opa afrega na ni bi wo kroma busa me mu wasem obeka chance akọ de wo bobra akọ hey don't go there because the thing is chale we are the youth but we are smart chale yenya kwasia fo chale obo wotam ye wiaga na nisika na de atoka ye nyaga ne nisika ne de akasem chede ye adwumaden ye free street ne de atoka atwi kwasia woto wagege Ghana fosika wo wie ya kwasia wo bekan social media abe ho gaga dan turu akaga shege dan turuwa shege banza shege ya kwasia kwa durma kagani en turuwa ha kwa wa mama hiti o Adia kwasia pa ina de amfese Ghana kwasia wuti Ghana na Ghana fese ada no afa kam na anya video ni dim ko fatem wuti Ghana na ansa na ko Dubai no ada no afa video any be president na o teso atem wuti mi se ade wuti mi se ta aboafunu aba tra so be stop MPP voice obe mesi mi MPP ni entidi ai opa onso osro wuti mi ka so yan this ni but you guys are fighting for NDC chale don't give a damn to yourself kwasia adwempa ina MPP ni bi amone pawo but a branch no o kan kre because Nana Akufo-Addo se wonim nyansa Nana Akufo-Addo bobra be president kwasia wo man kwasia fo no ko free education wo man chimi fo no kwasia se ka boko secondary school a wo betima hwe bo secondary school kwasia Dubai ni sika se na oje 40 million 50 million kwasia ka se hu se secondary bi won chimi kwasia ka se ntimi sande se secondary bi enturu wa kwasia wuti Dubai je 40 million ti yai wuti Dubai kwasia ya kura UK ya ne mmiri obi oti UK ya ne mmiri obi oti America because it's about time emre it's about time when you are time rich there you go there and somebody obi kura ti America or blessing me obi ti Germany David no blessing me David wo brenti wo se Akufo-Addo na ye kwasia me bese me bo obi adin wo kwasia panyi wo brenti wo se Akufo-Addo na ye Akufo-Addo ye de ye kwasia ko Dubai no abambe na bi adwuma ma obi abambe na bi adwuma ma obi o Dubai abambe na bi company ama citizen dan turu wa wachimi abeka kirewo chele na masoma no na meba ene masoma no o maame kwasia ba wachimi atufu se kwasia utu kwa no bobre ye na ba bi adwuma kokumala ka mo ka kire ma mutie adwempan ne ka kire wutie kwasia ja wanya achimi na ho me pese me ba obi adi o video bet chele wa maame bonko fodi se wanya achimi no na wanya achimi na Ghana phone class for o se bi class ni Mimi ya krasi ni amitu kwa me fa kama me grass nko ho empose mi twa grass nko a me ka chi obi say that way yesi ni 1902 yesi now 1905 ya kwa we 1960 kwasia me